بله تماشاوان هجا تماشاوان لالش تیوی از مروان رشو جوار برنامه که تایبت جوالات ارمنستانی جی ایریوانی جی زیارتا پیروز گو ام ایرولینه اف زیارتا گو اون بسالایا گو ناوی وی بیستیه براستی جی گو خلق سرانسری جیهان تیوی زیارتی پیروز کی متخواست ایرو ام كورتا فيديو كي جبونا وتشيكن اف زيارتها البش من زيارتها هر حفت ميرن ديواني يا طاوسي ملكه زيارتها ويرجي يا سلطان ازيه اف زيارت جاليه رحمتي ابي ميرزاي تشولوفا قو امجدجن خزمت كاري ازيديا ومعقولي ازيد خاني بو جاليه هاتبو دامزراندن وتشيكرن بیستو نهی و مهی بیستو نهی مها نها اف زیارت و کمجن تواف دست بیت کی الوی باجاری بر وی زیارتی ام جیبانی همی ازدی خوین جیانی دکر گو بیستو نهی مهی گو وقت وان هبه درفت وان هبه براستی جی بهشتکا ام ازدی بیرو بهوریا خود گلکی بيفكري داينه براسيجي افجي بيرو بهوريا كامايا جو بصالايا جو ملتي في هرمي ازدين في هرمي جو خلبر عاصم لسون وحلاندني جو بدسدي صالايا جو خوغرتيه وميرخاص وعقيد وكر رحمتي ابي ميرزاي تشولوجي دركتنا جو زيارت جوان دام مزراندنا ازدين هيجا ازدين درسوس ازدي جرام بوها بيستو نهي مهي حاضریه که پرمزن امین هاج ورا درخینی جی جبونا و هاتی آماده کرن بیستو نهی مهی وارنج خوره زیارت ببین طواف ببین وارنج خوره ازیدین ارمنستانی ببینن براسی جی دیتن و گوتن نابا وکف ام البندا وبن و اونجی البندا مبن امی روج بروج ورا برنامه پیش بکن بله بینرین هجا اشخوا برین هاجی مجوار گوتبو جبونا زیارتی ما گوتبو بیستو نهی مهی لفر زیارت دست بید کی و جهر ولاتی جهر باجاری دنیای گشی مر بجی جی ازدی لی و دوسن ازدیا و کسی گو بخوازی وی زیارتی وین تیور بیستو نهی تیور زیارت به و زیارتی جدبینی و اشخوا بری ویجی ام بجین خلقتی لی ایرو بیستو چهار مهی ام بجین پیشش روشمانه الولاتی المانیایی لاوروپا الولاتی المانیایی لفر براسیجی تصادف قموان ديت لفر حاضر بون زيارتي بون وهم شوارا لين يرين ليجي اون باش وينازكن ابي محمد اجي وينازكن براسي باش وهرتمجي المانيا جي الي كاريمه وبشجريا كي ما يقلكي خورته ابي محمد سريده اسكيف خوش مقو هم الفرجي هافديت البرفي زيارتي وادفيم بخير هاتي خدای خیر بزاته خودش ترازی و ادبیجم ایرو پیشیده تا گون نصیب ما هات کتبره روجا زیارت بلکه هم نلبر بن اما هاتن زیارت خوابون و برا رحمه خودی شیخادی المیزای چولو به و تشتکی زمانه ده دنوا اولو ارکان ازدیاد تنبو اوی ایجاد کریه یعنی ام کارم بیجن ام نابیجن لالشه اما ام بین زیارتک مقدسه هر حد میری قدیم دیوانه یا اوکی قبیوان چیکرنه ام گلکی جه رازینه و ام بیجن ساعتاوی خوش و رما خود مریه و وی بجی جیوی جنت با براستی نصیبه ما هات اگنا های مجیت نبو کو زیارت با زارو قوامي هرن اما مقو اج بطالم از هرم براستی از شما یا او کیجی یا سلطان زیل تبریسی یا پیر دیما خودک زانی او جی زیارتک مقدس چه کربو جمع بو هوقا ازدی جبوی رحمتی میزای چولوتی نبری خوزی او ازدی مراقلی بنا بچونا یا سلطان زیجی yani İro lugure teolojiya dini de
إيرو إنسان مقدس لوري أبي محمد تجربة في زيارتي جارة عولتي دي الجارة يكبينها تو كسكي أم بيجن خدي عملتها دريش كي تقلك الدنيا دي تيا تجبو في زيارتي وأم بيجن حاضرية و ديتناتا أجبو شيء وي ما شاء الله از بيجن تدي أم بيجن خدي بين زربة يعني أب بريا بيجا مزار ورقو أب مصرفي كله بويا خدي خيرا ويقبول بكش كذبه جامير أب مرمري وي د دنيا دا مرمري هوا قديمي لايق جبوي زيارتها جبوي فان قبات تنا يعني أبي الكردي تيا جامير خدي خيرا وي وحاضر أجي قبول بك أم قال لك يجي رازين باشه تجبو بيستون هم هي تجبا كاتشو خورت ما جبا كايزدي تشجوان زيجي برا ورن ورتوافن ترى أدبيجم نم پیشیده گو تشتکه کل دین ازی باوری ما زیده بویه هر درکه کو جیکی ها هبه گرک زاروی ما گنجه ما زانمن کو ها اما تشتی ما جهنه زیارت ما هنه مثلا ایرو ازدی ارمنستان و گرجستان بالصد 130 سالی کوچ بونا هنه وی ولاتی ایرو جواره بوسا فرزه متواره فرزه اما جواره بیتر فرزه چمکی زارو که وان اوان شخصی خوشی ندیتیه لالش ندیتنه اوقا جویه که ایرو گاوه کتینه بروی زیارتی مالا خدا آوا تشتکی مجی های سر روی دنیای از کارم میناکه که دلال بدم هنگاه مال ازدیا چه نبون لأوروپا تلیم چوه ترکیه ازنه تلیم چوه ترکیه و هات اش تلیم واری تلیم الور چه ببو جواری خی کلیسه ملورهانه جامعه مجلورهانه وکی خلقه اوی مصابه وارد کرد گاوه کوچو هات گو بابا والله چه نابگو گو از اریل آلمانجی چه بومه ادخوازم اتشتکی بکم هاوی رحمتی میزای چولو رحمه قدلوی بد نکو وکا میزا ایلا بله اویجی تشتکی کو هید اوروپا دا ایجاد بو ازدایی اوروپا داناز کرن دانی و ایرو نوا مال کومله ما ازدیا هنه تجی پیزانی نوا توا دا وک چراکیه و کتیه راسته أبي محمد أوياش تربيتها تتي جبر قلت از تباش ناسكم تيجي أولدنبورغ تب شش حف ساعات تشوي باجارك دي الطيارات ساروي حتى قلت هاتي فرج بيش ساعات تناسك تزحمتك برمزنك شاند يعني أوجي تربيتها تي يعني شاغرتي تي زميري بنا تيجي مرة بوي راسه باور كش خده مجي 10 سالا هيك كسكي هاجي تنبو لأوروبا تيكتي بليتا طيارة متفرود منو يكي مروي ما ابو سليمان باشه تيجي أولدنبورغ كات يزانب برادري مجلس بالكم أولدنبورغ بس شتينش او جولدنبورغ ايه نعرف فلزمبورغ يعني تماشواني يعني جواكا ما ازدمي بتايبتي الاوروبا ام فيجن جبا اولا خو ديني خو قال لك ايش كسينه ام لبنر برادري ما الفري بعزاري كيلومتر شيخي ما او هوالا خو بعزاري كيلومتر امجي اختيارك ما براسي خدمتها قول المانيا كريه ناف جواكا يزيده لايرو سرخ فرزتي الفر حاضر برادري ما براسي قال لك زحمتي برقو ام بهبره قال لك زحمتي اخو كشاني جو اوجي الفر حاضره وقال لك كاسيدي هدي دي تينا بروي زيارتي اخفتنا وي داوي يك شويه خوازي بخذ الشيخ من جمعتي ابي قوتنا تي داوي چيه قوتنا من داوي ساعه ان شاء الله سرکفتیبن و شقبلی دائمی و سا پیش کردن دینی جبوی دینی ازی هر زیارت چه و کار دینی ازیه هر زیارت بله هر زیارت کوچه و کار زاروک و پچکی ازدیاره چونکی ایمه من بهندکایی تشدیدنه بس ساعت آقاش و کونها وک لالش تیوی وی زحمت دیدن خو وک مرمار رشوش خو تمشي ندلمه چونکی روزه که احتجاج بی ناکم دو مالا با بری مجیش مرا بوا
خير نخواز بيجا عيد بساعات يا سري مجي بريم بخل بربرات بود قلت شما نابيجي ازي بيجم بيجي يكرم قو اجي خالج اي خرد بيجي اجي ميزاي شلون ربيجم بيجي هزار رحمة القراوي بدي واجبك خدي خدمتي واش قبول بكات وهادنا تقلك عزيز ابراهيم مروان ناف ملتي زدي حموجي سرچاوا سرسري معه خدي زيارة واجي قبول بك وخدي خدمة واجي قبول بك ممنونين قال لك سباش بو